إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga ori po Allah, ang mga dato na mga bain, apong makinagsisagan kaya masaiman. Tumang nintanong si po Allah Ta'ala, padantanong niya sagyan ko ito mga tao. Abiyan to po Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabab sagyan ko ito mapiyagin ko ito si patiran. Sirano ito sa mga tao, apong makinagniran sa mapiyakat tero. Pag makinagniran sa katero na pugunutan niran, agyan ko ito mga pipiyakat tero, sagyan ko ito amyan nagiran. Sirano sa mga tao, at yuro Allah Ta'ala sa iyong kuto at turuan nagusiran sa mga tao ang mga nalantas si pamimikiranan. Miyali Allah Ta'ala sa Quran, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Siran ito sa mga tao pamamaki na kaniran agyan kuto akatero na pumunutan niran agyan kuto mga pipesang ko katero amyan nagiran. Biantuk siran Allah Subhanahu wa Ta'ala ulaika alladhina hadahumullah. Siran ito sa mga tao at yuro Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kiyang kuto at turuan yan. Wa ulaika hum ulul albab. Nagusiran sa mga tao ang mga nalantas si pamimikiranan at Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga oribon Allah ay kabaganda sa makampataw sa yan, sisagyan kaya masaiman nami pantak sagyan ko to murip-purim awasyat o nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam sang ko mga sahabat yan na dumayamang sang ko kadandan o mga umat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagugyang ko to masa akak ko patian o masa akya pakataling umon umalakan umon mga orib na Allah sisagyan ko to ada penakawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namin ay haji sa Rasulullah padiyan sa mga sahabat yan. Giyan sa pambatuan sa Hujjatul Wida'. Sang kurabon ay kasapuluh ko hijri. Oriyan ito. Nasi kumasa kapapadalon. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako sa mga sahabat yan. Si Isa Arafah. Namin iturun sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyan ko ito ayat sa suratul Maidah ayat 4 al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sisagyan kaya gawiyati Allah kiyong pelito akan nasir kanu so agama niyo nabo kiyong pelito akan nasir kanu suliwakan nabu kiyong plito akan na-share kanu nabu ayay kasusuat akan na-share kanu agama naso agama Islam. So kaya nagaw Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sisagyan kana na ayat ay miniturun sang ko Rasulullah miya kagurok so Abu Bakar tigo mga sahaba ya Abu Bakar ma yabkika ya Abu Bakar annaha ayatun mithlu kullu ayatin nazalat ala rasul. Tigo mga sahaba ya Abu Bakar anto na ibkiguraw ka yan ka na ayat nalagyan na din o mga ayat na miniturun sang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na inisambag o Abu Bakar sang ko mga sahaba amin isun tigyan kiran ginan natusanan sisagyan ko to agya pakarani o kapambadingan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkup kadnan yan uriyan yan namin badingan sa Rasulullah ako sa mga sahaba niyan sa Madinatul Munawwarah ko naampan ko uriyan o kaya pakapanay hajiran
naurian nasi ko siyo penggawi ada kawafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiko ekatlum sangko lanulan Rabiul Awal Qurabon ay kasapul Isam namin turun sangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutua ayat sa suratul Baqarah ayat 281 gianan murid punya ayat namin turun sangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyanan nadadan amin turun ayat sangko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kini turunun sagian kanana ayat taqaddir Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun aqaddir Allah ta'ala kalakan niya agyang ko gawiin akapakandudar kanusang ko Allah subhanahu wa ta'ala ganan semasa akapambalago niya wa agus subadan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun uriyan yan na ibagaydan sangko umani ginawa agyang ko balas umiyang ganabakian ganan semasa akapakataling mga uri panawasi sa adungan amawri masa akang babalasa ay bagaydan ibalas ko umani sa agyang kutom yang ganabakian pamasa akatatabuyan sang dunia wa hum la yuzlamun adadan amalan yang siikiran amitu wa syai orian ito nami puun din agyang kutom akyari nayat sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutom akab gasagityan orian yan natigo Rasulullah kabayakan nama kapamisita ko si ko mga syuhada si sa Uhud na miyamisita sa Rasulullah padiyan sa mga sahabat niyan ko mga syuhada si sa Uhud so kaya pakatalimaman yan saan ko mga syuhada si sa Uhud mga kubur o mga syuhada si sa Uhud nasya damiyan siran السلام عليكم يا شهداء أحد أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإني إن شاء الله بكم لاحق so kalilintad na sana sirkan kay mga syuhada si sa Uhud sa kanunay mga unakan nas kami na umiyog sa Allah na kutundog abis kanun mata nasakan na umiyog sa Allah na katundog apan sa kanwati ko Rasulullah sang ko mga syuhada sa Uhud orian yan namin balingan sa Rasulullah agus sa mga sahaba niyan ko kapakapupuniran sa giyang kutuwa kaya pamisitiran sang ko mga syuhada si sa Uhud na sa giyang kutuwa sa kapambalingaran na yang kaburuok sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang betul kaya pakaburuok yan ini sa mga sahabat maya baki kaya Rasulullah ando na aib tiburuok kaya Rasulullah sumimbag sa Rasulullah simbag yan sa mga sahabat yan tigyan kiran wadadtu anni qad ra'aytu ikhwani bakang buat tigyan nago masisimawakan abakang bumihaylay sa mga pagari ako tigo mga sahabat awalas na ahbabuka wa ikhwanuka ya Rasulullah sumimlog sa mga sahaba pintir Iran balis kami pagkababayaan ka nago balis kami mga pagari kaya Rasulullah uriyan yan natigo Rasulullah simbagyan sa mga sahaba niyan qala la antum ashabi tigyan akna ba at tigyan sakanwa tigyan na mga bulayukakan na mga inang badaakan amma ahbabi wa ikhwani sub manatigan sub kababayaan akan na mga pagariakan faqawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni mga pagtawat ni Rasulullah pakatali mo masirano Korean akan yu'minuna bi wa lam yarawni
Berarti anak kuiran, ada kuiran mailai ati Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'duka min ummatika bainal umam? Tiga mga sahabat sangko Rasulullah, ya Rasulullah, anda manayang ikakedo kawin kasan ko mga umat ka, apakah tali mamam apirate kairan si kumasa akatatagwiran si sagyang kuto ang mga paktaw mana agyanan sumasa akakerti mo mga tao si saaduman amori gyanan sumasa kerti mo sa mga paktaw umusa na mga paktaw Isa mga paktaw Ibrahim na gusulangan o mga paktaw o mga ambiya na gususalakaw sa ikiran ketemu agen kota mga paktaw ini Isa o mga sahaba sa agen kota masa akat ketemu mga paktaw na anda manaya ikaketinduang kasagian kota mga paktaw ka apirat ya kairan ada dan kairan mailai ini sembah Rasulullah sangka mga sahaba niyan قال أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل ألا يعرف خيله. Tiga Rasulullah sangko mga sahabatnya anto na ilayin yung sangko tawad na yamanan yan na kudayan misa sangko sangko yamanan yan na madakan na mga kuda agyang kutuwa kudayan na adan ama putih sagian kutuai mananya na benangyan ala ya'rifu khailam banyan diketukaw yagian kutuwa kudayan sagian kutu kisesemburian sang kumadaklah mananya na kuda agian kutuwa kudayan na adan ama putih sagian kutuwa benangyan tiga mga sahaba qalu bala ya Rasulullah tiga mga sahaba ang kainudi ketenduian tiga Rasulullah qala fa innahum ya'tuna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu tiga Rasulullah sikiran mata anasiran yang kota mga tawa pirat yakiran ada kuiran mailay ya'tuna yawm al-qiyamah faqad limumasiran si saluman amawrin ghurran muhajjalin kita tenang nago sumisindo agyang kota mga buntaliran nago sumisindo sa mga airan sumisindo sa mga limayran min atharil wudu sabab sa agyang kota wararan agyang kota wadiran di kapagabedas ay mana yan mga urip na Allah sa mga umat Rasulullah apireteran sa Rasulullah aliran mailay na ayat itindukiran Rasulullah na sabab sagyan koto katitihayaw mga buntaliran katitihayaw balalimayran katitihayaw mga airan sabab sagyan koto warat udiran di kapakabedas udiran di kipamendagan sangko sampayan lamang nintano sa ikawa padantano niyan si sagyan kada na mga tao ako kilala o nabi niyan nagukakilala o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oriyan yan namin doon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangko darapayan na si Korean o talo gawin ada panakawapat o Rasulullah na romiyaran din nagyang kuto akap kasakit o Rasulullah sis kanya nakapapatag isa yan kutawalay o isa ko mga darudupaya na sumay muna. O rin yan, napitiro yan, si Kiran, kabaya ka na matiwa ka sa mga darudupakan. Miyati mo sa mga darudupa o Rasulullah, nasukyati mo Iran, na miyamang ni Kiran sa idin. Inuantigan, pag hindi na kanyo, sa siya ko mapunisakit sang kuwanay o Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tigo mga darudupa o Rasulullah
ini dini namiska na miniup kami dan asyika mapenisakit sagyang kota walay o Aisyah radhiyallahu ta'ala. Orianian na kabaya Rasulullah akatin dagian. Sagyang kota akatin dagian na dan yan magaga ubas kanya na akatin dag. Na nyakatali gumaso Ali bin Abi Talib, Abu Fadl bin Abbas na inawidaniran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iniliweran sagyang kota awadai Umaymuna na inwitiran sang kuwadai o Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sagyang kota kialiweran awidan o Ali bin Abi Talib, Abu Fadl bin Abbas so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyutapan ipagampanganay amay lay o mga sahaba so Rasulullah awidan namya kasigina sa mga sahaba Rasulullah yatirana anto na ima panggulaw na Rasulullah. Urian yan namya timo sa mga manusia mga sahaba sa masjid o Rasulullah taman sa miya pinuiran sa masjid o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyan po ito kaileran kumambang batad uli na masuswa o Rasulullah aawidan kumasa akyasungyan sagyan po ito waday o Aisyah radhiyallahu ta'ala. Urian yan na sagyang koto akia pakasundo Rasulullah sagyang koto walay o Aisyah na di pangangatingan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagyang koto adir undi kapangangatingi na tigu Aisyah datige na ngaylayakan si kumasak ko kailaya ko Rasulullah ko dir undi kapangangatingi. So atingan na kinuha ka na Sulimanian na ayak na tingin ibsipusi sa giyang puto ating o Rasulullah sabab sa lima o Rasulullah nasa salaan nagwayamanan yan na lumpiyo oriyan yan na kinagakan na tigawa Aisyah. Sagyang ko tamas adi kapangangating ko Rasulullah adi matiro Rasulullah la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat papakasabot sa Rasulullah di hindi matiro la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat mataan asukawafat na adin akabargun oriyan yan natigwa Aisyah miya kadakalagin ko to akadiro sang masjid Rasulullah miya kadakalagin ko to ali katetar ko mga tao sa gin ko to masjid Rasulullah na miya nago Rasulullah na ini siya na sang ko Aisyah at igyan na ya Aisyah anto na agyan kanana manana ng mga tao tigo Aisyah ipagkalakairan anto na mapanggudaw Tiga Rasulullah awi dia ko niyo kalong miwa ko sa ikiran. Oriyan yan na kabaya Rasulullah katindagian. Kami liyo sang ko mga sahaba niyan na ada niya na magagam taman sa miya barag sa Rasulullah. Sagyang ko to akya baragyan na miya sampuiran na oriyan yan na miya kantanod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inawidan sa Rasulullah na iniliyo sang ko mga tao na sagyang ko to akya pakaliyon yan na miya nirisusi sagyang ko to amimbar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagyang ko to akya pakatindag yan sagyang ko to amimbar yan ko ori yan wamanan yan na kya pakatanu diyan nagukiya awi diron na piktiro yan agyan ko to amuri puri awasiyat yan si sang ko mga sahaba niya. Fakanat akhir khutbatin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhir kalimatin lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Giti murid-murid khutbah Rasulullah lagu wasiat Rasulullah san ko mga sahabat niyan na dumayamang san ko mga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas ka'annakum takhafuna alay kay mga tao kay mga manusia lagi ubakon yung ikalo tigo mga sahabat na'am ya Rasulullah wa ya Rasulullah tigo Rasulullah ayuhan nas maw'idukum ma'i laysa ad-dunya maw'idukum ma'i 'inda al-hawd wallahi lakaanni anzur ilayhi min maqami hadha tigo Rasulullah ay mga manusia ay kapasalan na kanusirakan ko kipagapdan yung sirakan na kanaubasisagyan kaya niya ay kapasalan na kanusirakan ko kipagapdan yung sirakan nagyanan sumasa akapakapang babarat tumatan sagyam kutuhaw gyanan suparidi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa anong anamori ayaw pa kayo naman na sa mga tao amyarat yasang ko wana gumerat yasang ko Rasulullah na gusyong kalian sa mga sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao pa kayo naman sisagyan ko apa rin o Rasulullah na diniandan kagedam sukaur na gusukaw sa dayon pamanglintan sa iyo Allah mapadagtanurun Uriannya napindiru yang paman ayuhan nas mga manusia wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha kama tanafasaha alladhina min qablikum fatuhlikukum kama ahlakathum mga manusia mataan sa iyo Allah kakanaw ba kala kakanaw sa kanon na suka pumari o gaya na kala kakanaw sa kanon na ubarakan kabutawan sa dunia kalakay sa dunia na pamagagawan yun sa dagilan o kaya pamagagawan o ayamanan yan namin ang kaunaan yun uriyan yan na kabinasakan o nagukuantiyor ka sa dagilan o kaya antiyor o miyang kaunaan yan ginan mga uripnawa panduanan o Rasulullah apiyakain ang kantanon yan sisagyang betul akibat tagan sang ko dunia awatan rumah tembang sang ko panduan rakat tanu Allah subhanahu wa ta'ala urian yan napidaro yang paman ayuhan nas Allahu fis salat kaya mga manusia suatiga na susambayang na siyapan yun miyakapiran yan na magdaro susambayang na siyapan yun at ito Rasulullah init ka na narapat tanwanan o nabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam uriyan yan napituro yan paman ayuhan nas ittaqullaha fin nisa usikum bin nisa'i khaira ay mga manusia kalau kaniyo sa Allah kung kipapanta kaniyo sang mga bay kaya mga manusia kalau kaniyo sa Allah sang kung kipapanta kaniyo sang mga bay miyakapiran niya na magkaroon so mga daradupayo nami bagay niyo si ikiran agyan ko to ang kabanariran masyap yun so ayamanan yan na mga daradupayo na gusto mga muriyat taon niyo usikum bin nisa'i khaira ipagwasiat ta kana sera kanu kipapantagan niyo sang ko mga bayan yang ko to mapiyag yang ko to aking dulunan niyo sang ko mga darulog payo sang ko ayamanan yan na mga bay ore yan napitero yang paman ayuhan nas inna 'abdan khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah ore yan napitero yang paman kaya mga manusia Magdana suripun na pihak ka pamili o Allah subhanahu wa ta'ala san ko kakatatapian sang ko dunia o diin na sumanin apa parahisan sagyan kaya dunia amatan tapon o ayat tumuun yan
nasunganin ama papadalam sangko Allah wa yatumunian nasukim beratmu anya nasangko Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtara ma 'inda Allah namia pilihan agiam koto akim beratmu anya nasangko Allah. Mia pilihan agiam koto nganin ama papadalam sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yaqam ahadun da'am yaqasabu taisabu sagiam koto uslub nabugim koto qadru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inon tabu su Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sudun sukian agaun wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na yaqaburok su Abu Bakar sagiam koto kia pakaburokian taman saya mana nian namanya kasman sama Abu Bakar mia basagian kota mana nian na mana nian sumpayan sagian kota kia pakaburokian taminin dag Abu Bakar tiga nasan ko Rasulullah falaina ka bi abaina falaina ka bi ummahatina ini runguna misir kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga nuksami na gusto mga inami miyat tumuwa miskadi sa mga inami na gusto mga amami miyat tumuwa miskadi sa mga watabi inirong ko na misyar ka sa mga muriyat kami na gusto mga darudok pa amin na gusto mga tamo kami ya Rasulullah uriyan yan na sa mga sahaba na kiyalingilan niya sa Abu Bakar miyat Iran anda mana yakin dah Abu Bakar Rasulullah na pamumuno na rin niya hindi ikatero na kiyasabayan o Rasulullah sa mga tao tigiyakiran kaya mga manusia dinyudan sa Abu Bakar dinyudan sa Abu Bakar kakapakay umani isa siya kanu nasu serbisyo niyan na yamanan yan nakapakayamanan yan nakawida na meron ugaid na sa Abu Bakar na dia kanagkagaga uba ka na yamanan yan nakawidi na uba ka dia kanagkagaga uba ka nakasambi yan kota yamanan yan na serbisyo niyan nagukya suportaan yan sa ang agama wawak naguging ko tayo manan yan na kaya suportaan niya na sirakan na siyakan din inisirakan saan ko Allah subhanahu wa ta'ala nagusiyakan din na tinimu saan ko Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan nasagyan ko tayo manan yan na unaan penudan yan nakababasagyan ko tayo member na ininduan yan sa mga Muslim awakumullah hafizakumullah nasarakumullah siapang kanu Allah tabangang kanu Allah ibabidara kanu Allah ta'ala agyam ketua tabangnya orian yan na sagian kotodan na mananya na kami pambabayan agito ya mananya na muripur yang yakteroyan ayyuhan nas iqra'u minni salam kullu man tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Hei mga manusia, hei mga tao, na sampai niyo nagubatian niyo susala makapupun sirakan, sampai niyo susala makapupun sirakan. Sang ko mga tao ami unutos sirakan, apa na sang ko mga ummatakan, taman danasi ko kapakatindag ko anuman amuri. Urian yan, na inamidan perumanu sa Rasulullah na inisunod isisagyang ko to awaday kwarto o Aisha radiyallahu ta'ala anha sagyang ko to kaya pangasulyan sagyang ko to awaday o Aisha kwarto o Aisha na miyakasulid sa Abdurrahman bin Abi Bakar amawin sa kanyang sa siwak na pigilay no Rasulullah yung ko to siwak panisig aawidan o Abu Bakar awidan Abdurrahman bin Abi Bakar siyabot o Aisha aso Rasulullah nagkubayan niya nagyang koto panisig ko din na siwak awidan Abdurrahman
di da mapanangan ni Rasulullah sang Abdurrahman agem koto sewa kawidan yang sabab si sagiam koto ada di kapakagaga Rasulullah siapa tu Aisyah naurian na pihak mangenian sangku Abdurrahman agem koto sewa awidan yang na ini begini sangku Rasulullah ipini si Rasulullah agem koto sewa kamakapupun si Abdurrahman na maragana dunia nundiki panisigan na kinwa Aisyah na ini panisig Aisyah kaan lumamag agyam kutua panisig na urian yan na ini bagay niya na sangko Rasulullah ini panisig Rasulullah na malabudak ini panisig niya nun kagiyay mana niyan na daan ang yakanama tigo Aisyah radhiyallahu ta'ala anha كان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي آيات تجين أمري بوري آيات تجين أم يقصر سامك ngari Rasulullah ngari Nabi صلى الله عليه وسلم nasu ayugakan atigu Aisyah gena natigin na pelanan akalbihan O Allah subhanahu wa ta'ala atini mo iyan so ayugakan agus so ayugo Rasulullah ko una ampan o da kawapat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oriyan yan natigo Aisyah dakhalat Fatima niya kasulad so Fatima wa ta'u Nabi sallallahu alaihi wasallam nasagyan ko tayo manan nakiya pakasuldiyan namanya kagurok su Fatima sagyang kota kaya pakagurokin nati Rasulullah apakarani kara kana hay Fatima sabab sa Rasulullah na ay paparangayan yan ay giramya kasunod su Fatima na pagarkat tindag su Rasulullah na pagarkan niya ni su Fatima oriyan yan namanya karani ron su Fatima na inatong o Rasulullah su Fatima nasukya tungan yan nun namanya kagurok su Fatima sagi ko to kaya pakagurokin at yalawang manparuman o Rasulullah su Fatima at tigyan na pakarani karakan na hay ikaritang na uriyan yan namanya karani man su Fatima sang ko Rasulullah nasagyan ko to kaya pakarani ron o Fatima na inatong manparuman o Rasulullah su Fatima namanya kasih nga su Fatima oriyan o kaya pato Rasulullah na inisyan su Fatima sagyang ko tapagan na yakya tumara ka o Rasulullah namanya kagurok kayo na konto pakagurok tigo Fatima sagyang ko tapagan na yakya tumanyan na siyarakan na pinturo yan raka na ikaritan ko na sagya kaya kadadawiin at kawapat ako dito at tigay na kaya pakagurok ka yang matap manatigan ay kadua agya tuman yan siyarakan na pinturo yan siyarakan na hay ikaritan ko napakapipi ang kaginawang kasaka ipagampaganay sang ko mga pamilya kong apakatundog na kan kamas sa akasudda ka na sang kusurga dito at tigay na amanan yan natin pakasingakan oriyan yan nasisagyan ko tayo amanan yan na Rabun ay kasapulo isa sang kuwayamanan yan na Hijri nagyuto din sumasaya manan yan na kakuwapato Rasulullah sisagyan ko ta masaya manan yan na katatago Fatima sang kwarto Aisyah natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liud na tigyan sulangwan o matatago sisagyan kaya mananin nawalay oriyan yan nasukya yung mga tao matatago sagyan kutawalay o Aisyah natigyan na sampo Aisyah pakarani karakan niya Aisyah miya karani su Aisyah sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naruminda nagumya katurug su Nabi sallallahu alaihi wasallam sang rarab o Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
Sagyam ko takiran do Rasulullah sang korarab ko Aisha. Ami akan turun sa Rasulullah na init puro o Rasulullah Sulimanian si Salamin. Dinyan di turun bal ar-rafiqul a'la bal ar-rafiqul a'la. Oriyan nati ko Aisha. Kaya to ko anak natigen amat taat. Aso Rasulullah na pakambaya-bayan. Sagyam ko to amasa. Alim hindi katerwa bal ar-rafiqul a'la bal ar-rafiqul a'la. Oriyan nami akasulad su Jibril alaihi salatu wassalam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya pakasul Jibril alaihi salatu wassalam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi teruyan sang Rasulullah, ya Rasulullah, malakal maut bil bab, yasta'dinu an yadkhul alayhi wa ma ista'dana ala ahadin min qabli. Tigo Jibril alaihi salatu wassalam sang Rasulullah sallallahu suatu ketika sa malakal maut nasisan sagyan kada na ayaman na paitaw. Pemanganir kasaidin akapakasul dia na serkam dan natigen api yang mangnian yang saidin asakatawu ku urian ka andone disembah Rasulullah sampai amalan na Jibril alaihi salatu wassalam tigo Rasulullah idin lahu ya Jibril pero angkon ya Jibril asyadadan Uriannya namanya kasul semalakal maut sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uriannya nasialamian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala assalamu alayka ya Rasulullah arsalani Allah khairuk baina al-baqa'i fi dunya wa baina an talhiqa billah. Sagyam ko to kaya pakasud umalakal maut sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urianyan nasyalan Rasulullah Assalamu alayka ya Rasulullah sukalilintad na sana raka sirka ya Rasulullah siya ko Allah Ta'ala pakapambayabayan akong saka bayna al-baqa'i fi dunya wa bayna an talhiqa billah sisagyam ko to katatap ka sisagyam kaya dunia wa yatumun ka nasukim baratmu anakasang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anto na ini sembab o Rasulullah sang malakal maut tigo Rasulullah bal ar-rafiqul a'la bal ar-rafiqul a'la ayam yatumu Rasulullah nagyam ko to akim baratumo aniyan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala oriyan nasagyam ko to akim tumuaw no Rasulullah sagyam ko to akim pembaratumo aniyan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala agim timya piliyan ووقف ملك الموت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. Nakum yadin sumalakal maut sisagyam ko to akatampar o ulo Nabi sallallahu alaihi wasallam nasagyam ko tayo manan nakiyakad nun umalakal maut napidur iyan wa qala ayyatuha ar-ruhu at-tayyibah روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان هين يا وأتجن أسود تيجو ملك الموت ini tawagan sisagian kutuan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hين nyawa أتجن أسود nyawa Muhammad wa tawadullah liuqadna tiyan sang masusuatu Allah Ta'ala masusuatu kasu Allah Ta'ala nagu masusuat kamambu sang Allah Subhanahu wa Ta'ala oriannya atigu Aisyah fasaqatat yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam oriannya atigu Aisyah saqatat yadun Nabi miyaulugatiyan sulima Rasulullah miyaulugatiyan sulima Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kipupurun yanun
namiyakap penedatian suulu Rasulullah si ku karranda yan sang kurarbakan ati gua Aisyah. Fa'araftu annahu qad mat, nakiyatu kawanakan ati gua Aisyah as-sabnar am yawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan ya pikirakan ay mananian na lumiwa ko sa gam ko ta makataw na luminiwa ko si ikiran. Di ka nakalatingin na gem ko tao pa itaw. Napintirwakan sa gem ko tao mga tao. Mata Rasulullah. Pintirwakan si sa gem ko tao mga tao. Miyawapat sa Rasulullah. Oriyan yan na minisagirong agyang ko to. Minipuro agyang ko to. Aguro sang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kukian nagairan sa kiyawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Ali bin Abi Talib na ayamanan yan na makauntod dari dan makakukian naganian sang kiyawapat Rasulullah. So Uthman bin Affan na masusuayan isuwat ta'adin yan di mapiru ayamanan yan na liman yan. So Umar bin Khattab nasukya na ganyanun minipuro yan agyang kuto pedang yan na diinyan di matterong wa yaqulu man qala annahu qad mat qata'tu ra'sahu di matterong Umar bin Khattab sadan sadawa diinyan di terun am yawapat Rasulullah napunta anak al-sawlun. إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه وسيعود وسأقتل من قال أنه قد مات. Mata anas kanian nasumiyong sang kukadnanian saragin dan ukiasum umusa kukadnanian ay nimbarat mo ayan sukadnanian. Pembeli ng buwanan na bunuunakan sutaw ali inyan itiron am yawafat sa Rasulullah. Sutman sa Abu Bakar nasukya na ganyan sa gyan ko tayo manan yan nakyawafat Rasulullah. Naminto ka na sa Abu Bakar nasumiyong sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumiyul sang Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa gyan ko tayo kaya pakasundyan na yamanan yan na inarkan yan sa Rasulullah diin yan di amatkarum fadtahayan notib tamaytan ya Rasulullah miya sunti-sunti kasi kumasaka o yaguyagdag na miya sunti-sunti kapan si kumasaka kiwapat kahay sugu Allah Ta'ala. Oriyan yan na luminiuso Abu Bakar sagyan ko to kaya yan napitiro yan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sadan sadaw aya battalian nabsimban yan sa Muhammad namattaan asu Muhammad na miyawafat. Faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sadan sadaw aya battalian na ayab simban yan nasu Allah mataan asu Allah Ta'ala na uyag-uyag alis kanian at kawafat. So kaya nagaw ni Umar radiyallahu ta'ala anhu na minibagtali na sa padagyan minibabayan agyang kutwa liman yan namiyang kang ginubas sa Umar sadar pa ayamanan yan nakagurukan yan sabab sa miyatan at sa ginawa niyan nagukiat tukon yan nagumitak na agyang kutwa pamikiran yan as sa benar amiyawafat sa Rasulullah namiyang kang ginubas sadar pa ada apa pakai lerun naron apa pakaguraw sa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Uriyan yan na ini lebang mga sahaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala imakam patatutulan sang kumurip kuri ayamanan yan na wasyat rakat na unabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam na gusto ayamanan yan na rupaan agyan ko ayamanan yan na kiyawafat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam lakan sa kanubog paruman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.